Na robotnu akciju pod nazvom Mlatkovanje odvolališe uglavnom mladši členi i prijatelje Ruskog kulturnog centru. Прийшла съм tu помогнути, почистимо культурний центр, понеже що тут сходимо і думам, що би trebalo, že by sme očuvovali prostoriju. Co robíte? Ráno sme farbili hordovi, že by boli stoly poznejšie, a teraz zradzujeme lamperiu. Prišla som tu potримати tú akciu, že by še toto všetko co skori porobilo i že by sme, keď možlivé, porobili i vecej. Keď nás vecej jestalo, istý čas da porobíme vecej. Po slušnosti prišao sam potrimati toto robotnju, časno načas prihodim do matke, prepoznao sam jak to dobri čin i prišao sam pomognuti s pajtašom i dom že fino bude do konca i patrac. Конечно, прийшов час, že by sme dáku zosviželi našu prostoriju u Ruskim kulturnim centru, zohľadom, že všetky dobre známe u jakým sú stanu. Toto nješka sme otrimali jedno ročne porajenje, ktoré zvyčajna praksa u Ruskim kulturnim centru. Zo z akciju porajenja, okrem že jakše to hvari pozacahovani dvor i prostoriji, isti pririhtani za daljšu šorjovanje i renoviranje, ktoré ušljizi u najhodzacih tižnjoh, keď budu renovirani, obiljeni i ofarbeni foaje, prostorija opres toaletoh i klub Ruskog kulturnog centru.